Ngasi MUG Sentinel gi nakan da laiba Manipur Department gi hek thangnana laiba Kangsangda MUG angang sing satra sing gi oiba akhoi gi painting sport painting competition collage competition rangoli amadi installation haiba event sing ase yam mai pakna pangthokre haiba event sing se document fazana mai pakna pangthoi madi satra sing se participant sing na yam fazaba mongda masa masagi haija sing jaba sing utna akoi gi hoiba satra sing gi anu mayona bada masa masagi skill development da amadi masagi art ke balamda yamna hai singba sing do utki do MU asigi manung chana hogiba numit humni adu da sports si tonga tonga ma item sing football tawri chingbi badminton cricket atai atopa event kya volleyball na chingba atai atopa event kya mo mai pa na pangthok ko matun na ngasigi haiba culture gi item mo na ngasigi competition sing asi sinbani hojik makata na MU week mari laina MU week 2025 ga mari laina na makata ba event sing mathang hojik yam mai pa na chathari amasung satra sing gi ba yamna hai sing ba sing makhal makha kya gi hiam sing da uba phangli paudum jari ba yam haina seme ko ko gi ang ja kala je punna dum thada ga sem man ham ri do ya yam haina ko MU ge ang je yam na dana tori mani MU Manipur Department ge Kangsang da te kala je kun tam thada ye ko na te thada ga no sem gi ngoli mai mà bảo gì làm cái nó xả đi khi lội ra có một tấm tấm nó là cái ta mỗi là xài và mỗi là pinning về thùng cái cây nó thì tấm nó đúng rồi ok bắt xem sao quen ăn em bị như vậy mà hay là kém rồi đấy yang kan siapa ang dari? Sana, kayak belum jauh siapa aku le, ngai, betul. Ini sana, mana sih orang siapa lora, kangen nih saudara nih. Siapa lora, saudara nih. Exhibition angang yang jam hari ini. Yang nak saudara. Ang jing na MSME Manipur University ang jing ata ne yo mo ga